Wertere, ja vas jako poštujem i volim, ali moram vas zamoliti da napustite sada dvoranu, jer neki ovdje plemići ne žele biti s vama, jer vi niste zapravo naša razina. On živi mehanički i donosi odluke da će navečer gledati zalazak sunca, ali to ne ispuni. Da će gledati mjesec, ali ne. Ne zna zapravo ni zašto ustaje, ni zašto ide spavati. Iskreno rečeno, meni to nije ništa dirljivo, ali dobro. I oni su bili silno dirnuti time. Plakali su. Dakle, potok suza što je navrlo iz zlotinih očiju dao oduška njezinu zgrčenom licu prekine Wertera u čitanju. I oni su bili oboje ganuti i tad su se poljubili. Mi nastavljamo slušati analizu i interpretaciju romana Patnje mladog Wertera. Kao što je izdavač i napomenuo na početku, ne možemo uskratiti svoje divljenje nekim dijelovima, ali ni suosjećanje Werterovim patnjama, koje zapravo tek počinju. Ili su sad već kulminirale, pa ne, sad mora tek otići. počinju. Da. Još bilo je proljeće i ljeto u prvom dijelu, sad ide jesen, sad će početi problemi. Jer to je taj odnos s prirodom. Jako zanimljivo jer on projicira svoj osjećaj i sad je otišao iz gradića V i sad imamo problem i na svim razinama, ne samo u ljubavi, nego će imati problem i u društvu. Pa o svemu tome sad ćemo opet lagano i lijepo kroz ovaj roman, baš onako lijepo lagano. Da čujemo što je dalje bilo. Tako je, znači otišao je od Lotte i Alberta, misleći da će zapravo naći svoj mir i da će se sve to nekako srediti. I ovako započinje pismo 20. listopada 1771. Jučer smo stigli ovamo. Poslanik se ne osjeća dobro pa će se nekoliko dana povući. Samo da nije tako zlovoljan, sve bi bilo dobro. Primjećujem da mi je sudbina namijenila teške kušnje, no samo hrabro. Laka čud podnosi sve. Laka čud. Navodi me na smijeh što mi se te riječi slijevaju u pero. Nešto sam lakše krvi, učinilo bi me sretnijim bićem pod suncem. On stalno spominje da ima uzavrelu krv, zapravo on je jako strastven. Rekli bismo, preburno reagira na sve. Baš mislim da bi to tako bismo ga mogli danas opisati. Baš onako burno reagira. I uglavnom on se sad jako žali već svom prijatelju da mu je posao jako dosadan, ali upoznao je grofa C. Znači C. Kaže, prekrasan čovjek kojeg moram svaki dan sve više poštivati, širokogrudan, velike pameti, koji stoga nije hladan jer ima pregled nad mnogo čime. I zapravo je s njim uspostavio prekrasan odnos, jako se razumiju i može s njim razgovarati o svemu. Taj grof C, spomenut ćemo ga još nekoliko puta. Međutim, taj poslanik kod kojeg on radi, on naime je dobio posao na dvoru. To je nešto kao da je bio recimo u Saboru da radi, kao neki službenik. A poslanik je vjerojatno nekakav zastupnik kojemu je on službenik koji mu odrađuje stvari, nešto kao njegov tajnik. Kaže, poslanik me prekoravao, to sam i predviđao, zapravo grdio ga je. On je najpedantnija luda koja uopće može postojati, korak po korak. I kaže ovako, što je problem s tim poslanikom? Nijedan veznik ne smije izostati, a svim inverzijama koje mi se gdje dogode, on je smrtni neprijatelj ako se njegove periode ne orguljaju po ustaljenim melodijama. Uopće ništa od toga ne razumije. Muka je imati posla s takvim čovjekom. Dakle, ovaj čovjek je silno pedantan i želi da svaka riječ bude na svojem mjestu i nema on šta izvrtati i stilski oblikovati, nego sve mora valjda biti jako šturo napisano. Međutim, grof C, koji razumije da taj poslanik baš nije nešto najsretnija osoba, kaže mu da mora biti strpljiv, da mora tako ići, da nema mu druge i tako dalje, a on kaže na kraju, ima usporedbu s ovim svojim grofom, kaže kao da sam prikovan na galiji, kao da je galiot, rekli bismo, i robje i nema kamo i mora zapravo raditi taj svoj posao koji mu je živa muka i to zapravo nije dobro. Međutim, on u svemu tome ipak pronalazi zanimljive ljude, osim ovoga grofa C, on je upoznao jednu gospođicu koju imenuje B. Kaže ovako, ljupko stvorenje koje je u toj ukućenoj sredini poprimilo mnogo prirodnosti. Svidjeli smo se jedno drugome u našem razgovoru, a kad smo se rastajali, zamolili su me za dopuštenje da je posjetim. Dopustila mi je to tako iskreno da sam jedva čekao pogodan trenutak da odem k njoj. Ona nije odavde i stanuje kući neke tetke.
i sad govori o toj tetki s kojom će poslije oni imati problema i tako dalje, ali vidimo da njemu se otvaraju nekakve staze, nekakvi novi putovi i tako dalje i da bi tu moglo biti nešto lijepo. Međutim, nije zadovoljan ljudima, kaže da zapravo kolikim kraljevima upravlja njihov ministar, a kolikim ministrima njihov tajnik i tko je onda prvi. Zapravo shvaća kako su ljudi i licemjerni o vlastima i o moći, kako nikad nisi siguran tko vlada kime, da ovi koji bi trebali vladati nisu jaki i snažni pa njima upravljaju ovi ispod njih. I 20. siječnja, već smo u zimi, puno smo preskočili od onoga našeg listopada, on piše pismo Loti i njoj jako lijepo opisuje svoje neugodnosti koje doživljava i tako dalje i govori kako baš nije nešto sretan i kaže: uvečer odlučim kako ću uživati u zalasku sunca, a ne izađem iz postelje. Danju se nadam da ću se obradovati mjesečini, a ostanem u svojoj sobi. Ne znam zapravo zašto ustajem i zašto idem spavati. Ovo je jako teška rečenica, jer mi zapravo vidimo da je on već pomalo depresivan. On živi mehanički i donosi odluke da će navečer gledati zalazak sunca, ali to ne ispuni. Da će gledati mjesec, ali ne. Ne zna zapravo ni zašto ustaje, ni zašto ide spavati. I kaže, kvasac koji mi je pokretao život sada nedostaje. Ovdje je kvasac metafora. I govori o gospođici B, piše kako je nalik Loti, kako je divna, krasna, i zapravo je jako lijepo. I zima je već u punom jeku, već smo u ovom nekakvom kraju veljača i tako dalje i taj njegov poslanik toliko ga muči da on više ne može izdržati taj posao i kaže, čovjek je posve nepodnošljiv, ne mogu više to raditi. Kaže, duševni mir je divna stvar i zadovoljstvo sa samim sobom, a ovaj ga toliko valjda muči da on ne može biti miran. I kaže, moram dati otkaz. I on doista donosi odluku da će otići. Prije toga je doživio još nešto vrlo, vrlo neugodno. 15. ožujka kaže, doživio sam neugodnost koja će me otjerati odavde. Škrgućem zubima do vraga. To se ne može promijeniti. Ja ću sad ukratko ispričati što mu se dogodilo i kako možemo to dobro uklopiti u temu o odnosima među staležima u ovome romanu. On je naime bio kod grofa C, kao što inače boravio s njim, šetali su se, razgovarali i tako dalje i došlo je poslijepodne 5 sati i u taj dan inače su dolazili lokalni plemići kod grofa na primanje, na druženje u to vrijeme, a Werther je poznavao većinu tih ljudi. Među njima bila i gospođica B koja je bila plemkinja sa svojim tetom i ništa ne htijući, niti se spontano zajedno s grofom je ostao. Kako su se ove okupljali, tako je Werther ostao i razgovarao sa svima njima i ovdje inače on jako ružno i govori o njima, ovaj izgleda ovako, ovaj nosi svoje pohabano dijelo, svi se prave važni, a zapravo sve je to trulo i tako dalje. Kaže barun s cijelom garderobom iz vremena krunidbe Franje I i tako dalje. I on s njima priča, s gospođicom B razgovara, ali vidi da se nešto komešaju i grof krene prema njemu, odvojimo u nišu kraj nekog prozora i grof mu doslovno kaže, Wertere, ja vas jako poštujem i volim, ali moram vas zamoliti da napustite sada dvoranu, jer neki ovdje, plemići, ne žele biti s vama, jer vi niste zapravo naša razina. Grof mi je stisnuo ruke s osjećajem koji je sve govorio. Znači, grof suosjeća i nije mu drago što to mora napraviti, ali nema snagu reći, on je moj prijatelj i ostaće. Kaže Werther, i šuljao sam se iz otmjenog društva, otišao sjevnu kokočiju i odvezao se u to je grad, da ondje s brežuljka gledam zalazak sunca i pritom u svom Homeru pročitam ono divno pjevanje o tome kako je Odiseja izvrsno ugostio svinjar. Sve je to bilo dobro. On je otišao na brežuljak, utjeh uvijek traži u prirodi, čitao svog Homera koji smo naučili, već smiruje ga. Međutim, sad dolazi još veći problem. U redu, on znao je da ne može biti tamo, ali nije ništa loše mislio. On dolazi navečer u gostionicu u kojoj on kao u hotelu živi. Ne samo on, nego i svi drugi službenici kao on. I on je ušao i svi čudno ga gledaju, ti njegovi paralelno njemu službenici. I priđe mu jedan prijatelj i kaže, imao si neugodnosti.
i on shvati da se već glas proširio, a glas je glasio da su ga istjerali iz plemićkog društva, ali istjerali su ga. Kako su reagirali njegovi kolege? Kaže, rekli su pa tako mu i treba kad se diže tamo gdje ne pripada. Drugim riječima, kaže, mene žale kako čujem da moji zavidnici sada likuju. Tu se vidi gdje završe oni preuzetni koji se uzohole s ono malo svoje pameti pa povjeruju da se zato smiju uzdignuti iznad svih odnosa. Njima je bilo toliko drago što su njega otjerali, jer on je inače kao bio sa svima dobar, a ovi tako nisu. To ga je silno rastužilo, ojadilo zapravo. Drugi dan je sreo gospođicu B i ona je bila silno žalosna zbog toga. Ispričavala mu se i rekla, ja ne mogu ništa, moja tetka je takva, vi je poznajete, ona je jednostavno takav tip. A ovo možemo zapravo opet usporediti s jednom scenom iz Posljednjih Stipančića, malo obrnutom, ali na isti način je završilo kad je Ante Stipančić sebi sašio plemićko odijelo za krštenje svoga sina, pa su ga lijepo tužili, jer on je bio plemić, on je bio samo patrici, bogati, pa su ga tužili i više dobio zabranu nošenja patricijskog mača i odijela, mogao je samo nositi tu tešku zimsku pelerinu. Dakle, vidimo da to baš nije bilo tako jednostavno. A ako znamo da se radnja Posljednjih Stipančića, ova o kojoj sad govorimo, ovaj dio, znači Jurijevo krštenje 1806. Tu je negdje bilo, ovo je 1771. Vidimo da su tu negdje bili ti odnosi u Hrvatskoj vrlo slični. Nisu se plemići baš dali tako zafrkavati. I to je našeg Wertera, to je bio još jedan udarac. Znači, mi ćemo sad vidjeti kako on dobiva nekakve, rekli bismo, udarce koje jako teško doživljava. I kako mu nije ni dobro na poslu, bez obzira što ga gospođica B tješi da doista svi ga vole i poštuju, on odluči otići i zatraži od dvora da ga sporazumni otkaz, odnosno otpusti iz službe i nada se da će to dobiti. Moli prijatelja Wilhelma u pismu da majci objasni i on, jedan knez, zove ga da ode k njemu da provede proljeće kod njega. Vidimo da je bio omiljen čovjek u društvu i ovaj doista odlazi s knezom i provodi kod njega tih nekakvih mjesec dana proljeća. Bilo mu je jako lijepo kod njega, kaže, ali knez je isto malo dosadan čovjek. Kaže, bilo mi je lijepo proljeće i bilo mi je baš dobro. Međutim, kaže, dobio ipak otpusnicu, dali su mu otkaz i mislio da mu neće dati, ali što je još doživio? Sad je doživio jednu lijepu stvar. Kaže, princ prestolonasljednik poslao mi je 25 dukata uz riječi koje su me ganule do suza. Od majke ne trebam novac o kojem sam nedavno pisao. Naime, iz toga vidimo kako je bio pristojan čovjek i kako je on zapravo kako su ga svi voljeli. 25 dukata baš nije bilo tako malo i nije bilo tako bezazleno. On se čak želi prijaviti u rat, ali ga ovaj knez kod kojeg je boravio odgovara od toga. Knez je inače bio general u vojsci i kaže mu da ne, da to baš mu nije pametna ideja da ide u rat, da to apsolutno nije dobro. I uglavnom on odlazi od našega kneza, već je svibanj kad će otići od njega. I on kaže, samo sam crtao tamo gdje sam bio i vraća se ponovno u Lotin grad, u gradić V. Vraća se ponovno tamo i sad ponovno, kao na početku romana, on susreće onu mladu ženu koja je imala ona 2 dječaka. Kad je nju susreo, ona kaže njemu, umro je moj Hans. Naime, kaže, dobri gospodine, umro mi je moj Hans. To je bio onaj najmlađi sin i priča kako je i suprug se vratio iz Švicarske s onim nasljeđem, ali da to ništa nije dobro završilo, da su ga izvarali i tako dalje. Tu vidimo kao da zatvara neke scene iz onog prvog dijela romana, ali zatvara ih na vrlo negativan način. Osim ovog novca i lijepog pisma od princa, zapravo je sve drugo što doživljava je nekako teško. I nakon toga završava se priča onoga sluge s udovicom. Naime, on je bio otjeran od te udovice, on se s njom zbližio, pokazao je svoju ljubav i strast, međutim brat od te udovice otjerao je njega jer je očekivao da će sve to
imanje udovičino dopasti njegovoj djeci, odnosno nećacima te udovice, tako da je otjerao toga slugu jer je on se upustio u odnos s udovicom i postojala je mogućnost da je čak i oženi, odnosno da dobije sve to staro imanje. U sljedećem su srušena ona 2 oraha lijepa u župnome stanu. Vidimo kao da se sve nešto urušava, što nije zapravo čak ni nimalo simbolično. I 12. listopada mi vidimo da naš Homer više nije glavna literatura našem Werteru i to je isto jedna od mogućih tema za ovaj roman, odnosno lektira koju on čita. 12. listopada on započinje: Osijan je u mome srcu potisnuo Homera. A Osijan je inače jedan škotski pjesnik narodni kojemu su u to vrijeme pred romantizma jedan škotski književnik je kao zapisao te narodne balade koje su bile jako romantične i tako dalje. Pa kažu, čak malo sam proučavala da taj Osijan zapravo i te balade su zapravo i nisu baš toliko narodne, nego da je ovaj sve to napisao, ali funkcionira. I u romantizmu su doista svi jako voljeli čitati tog Osijana. Moram sam ovdje napraviti malu digresiju pravopisnu. Ako slučajno dobijemo ulomak, ovaj prijevod koji ja imam, Patnje mladog Wertera, piše Osijan sa jednim s i sa j, normalno, dakle prilagođeno hrvatskom pravopisu. Našla sam i neke prijevode koji pišu o s, s i a n. Pretpostavljam da će biti dobro jedno i drugo, a u svakom slučaju ako se dobije ulomak, neka se ravna prema onome kako bude prijevod u ulomku. To je isto možda važno napomenuti. I uglavnom on čita tog našeg Osijana koji je dosta onako pesimističan, sentimentalan, nevjerojatan, ali uglavnom više nema Homera koji ga smiruje. Međutim, pročitat ću jednu rečenicu koja se naslanja na tu depresiju gdje kaže: ah, ta praznina, ta strašna praznina što je osjećam tu u svojim prsima. Dakle, često mislim, kad bih je mogao samo jedanput pritisnuti iz ovo srce, sva bi se ta praznina ispunila. Dakle, on očito više nema smisla u svome životu i nema nešto što bi ga veselilo i u čemu bi nalazio nekakav svoj smisao. Ovdje on govori o religiji i tako dalje, a sad ima jedan susret koji je bio vrlo, vrlo zanimljiv. Susret je naime jednog čudnog čovjeka, koji je očito poludio, ludoga čovjeka koji bere cvijeće, a bila je zima, bio je prosinac i vidjelo se da čovjek nije sav svoj, kaže cvijeće tražim, a ne nalazim, i došla je majka toga čovjeka koji je bio već odrasli i kaže, ma tako on sad hoda okolo i traži to cvijeće i bio, kaže, to je moj jadni sin, Bog mi je natovario težak križ i tako dalje, već je pola godine ovako, prije cijelu godinu je ludovao, ležao lancima u ludnici i tako dalje, a sad evo hoda i traži cvijeće. Međutim, već sljedeći dan naš Werter piše, ali ja sam Wilhelme, uskličnik počinje, pa taj čovjek čudni, kaže, onaj sretni nesretnik, to je zapravo oksimoron, bio je pisar pri Lotinu ocu, a strast prema njoj što je njegova otkrivao zbog koje je otpušten iz službe učinila ga je ludim. On je sad vidio čovjeka koji je upravo poludio od ljubavi prema Loti. Bio je pisar kod njih, očito je toliko bio zaluđen Lotom, što možda nije bilo ni prikladno, da ga je Lotin otac otpustio i čovjek je poludio od ljubavi. Znači imamo i ovu stvar da vidimo što se sve to Werteru događalo. I nakon ovoga mi više nemamo pravih pisama, 6. prosinca je zadnje. Pisma koja ćemo sad imati poslije, izdavač nam kaže da ih je sve našao poslije smrti i sad nakon 6. prosinca slijedi nam izdavač čitatelju. Više nemamo pripovjedača o prvom licu, znači više nisu Werterova pisma, nego nam izdavač piše kako bih želio da nam je o posljednjim zanimljivim danima našeg prijatelja ostalo toliko vlastoručnih svjedočanstava da mi ne treba pričom prekridati slijed pisama što ih je za sobom ostavio. Ali on zapravo istraživao i u njegovoj sobi i najmanji papirić pronašao i sve to prikupio i sad je on iskonstruirao priču što se događalo tih zadnjih dana prije Werterove smrti, jer očito sva pisma koja je napisao poslije 6. prosinca više nije poslao i ta su pisma bila zapravo u Werterovoj sobi i govori kako je onaj mladić koji je bio zaljubljen u onu udovicu i
kad su ga otjerali, a udovica je uzela novoga slugu, on je ubio tog slugu i rekao nitko je neće imati. Ako je ja nisam mogao imati, uhvatili su ga i on će biti vjerojatno osuđen, a Werther je prepoznao da je to taj mladić kojeg je on upoznao još u prvom dijelu romana i pokušao ga je obraniti srčano pred upraviteljem, Lotinim ocem, ali nije išao i onda mu je Lotin otac rekao ne, njega nije moguće spasiti. On je čak pokušao opravdati njegovu ludost, ljubav i tako dalje. Čak i Albert je pokušavao smiriti Werthera da nema uopće nema mogućnosti da se pomogne tome čovjeku jer je ubio drugoga čovjeka. I naš izdavač sad nastavlja s pismima koje je pronašao u Wertherovoj sobi, gdje piše jedno pismo Wilhelmu gdje opisuje poplavu. Werther se popeo na brdo, gleda poplavu, ogromno valovi, noć je, ponor, olujni vjetar, puno je virova u toj rijeci i on kaže došlo mi je da survam svoje muke i svoje patnje, da prohuje od želje da tu survam, znači bacim u taj ponor. Kaže, a ni nogu s tla nisam uspio podignuti kao valovi. Moje vrijeme još nije isteklo, osjećam to, Wilhelme, kako bih rado dao svoje ljudsko biće i tako dalje, da s tim olujnim vjetrom razderemo oblake i tako dalje. Znači ovdje vidimo, dakle, kada je u njemu oluja, i to mračna oluja, takvo je i nebo i on sebe prepoznaje u tome. Međutim, kad se vratio, on nije zadovoljan kako se Albert odnosi prema Loti, on nije zadovoljan, premda je odnos sigurno korektan, ali on očekuje da valjda Albert njoj stalno iskazuje neku ljubav i misli da je Albert prehladan prema Loti i nije zadovoljan time, a Albert je zamolio Lotu da malo prorijedi Wertherove posjete jer već to prelazi granice pristojnosti i ona je doista, kaže, čvrsto odlučila učiniti sve da Werthera udalji i shvatila je da je to mora i onda je bila nedjelja u oči Božića, došao uvečer Klot i zatekao je samu i razgovarali su o svemu, govorili su što i ona mu je rekla da ne može zapravo više dolaziti i rekla je dođite na Badnjak, bit će pokloni za vas, ne može tako dalje, ovako ne može dalje i on je rekao Werthere, vi nas morate opet vidjeti, samo se obuzdajte. Kaže, zašto ste na svijet došli s takvom žestinom? I kaže mu ona, budite muškarac, prestanite biti tako tužno privrženi jednom stvorenju koje ne može nego da vas žali. Držala je njegovu ruku, samo na trenutak malo mirna razuma, Werthere, reče ona, zar ne osjećate da se zavaravate? Ona njega kaže, ali to je sve, ona zna da on nju obožava i ona njemu kaže, ali to je nemoguće i mora si sam to govoriti. I kaže, ne dolazite do Badnjaka, nek dođe na Badnjak, dobit će i on poklon i tako dalje. I on je došao, Werther odlazi, došao je kući. U ponedjeljak ujutro 21. prosinca napisao je Loti pismo. Ovdje ga nam je citirano, draga Lote, odlučeno ja želim umrijeti i to ti pišem bez romantične napetosti. Opušteno ujutro na dan kad ću te zadnji put vidjeti. Kad budeš ovo čitala, već će hladan grob prekrivati ukručene ostatke nespokojnoga nesretnika. Znači, on će to ostaviti u svojoj sobi, on će nju posjetiti u međuvremenu, a napisao je pismo prije ovog zadnjeg posjeta i on odlazi k njoj. Ona ga nije očekivala jer mu rekla da ne dolazi. I ipak odlazi k njoj. Došao je jer je vidio da Albert otišao. I njih dvoje u sobi su i ona kaže, pa imaš li što za čitati? I kaže, jer ona njemu čak i kaže da bi bila tako sretna da on može biti njezin brat. Da može biti krajnje uvijek da mogu razgovarati. Ona ga voli kao brata. I kaže, imate li što za čitanje? Zapitala je. On je imao ništa. Tu unutra u mojoj ladici, kaže ona, tu je vaš prijatelj, vaš prijevod nekih Osijanovih pjesama o prozi. Nisam ih još čitala jer sam se stalno nadala da ću ih čuti od vas. Ali nije se našlo vremena. I oni sad čitaju Osijana. Sad mi ovdje imamo intertekstualnost, odnosno gotovo citatnost, jer nam se na nekoliko stranica doslovno nude ti tekstovi koji su u ono vrijeme, kraja 18. stoljeća, očito čitali, kako je to sve njima bilo dirljivo. Iskreno rečeno, meni to nije ništa dirljivo, ali dobro. I oni su bili silno dirnuti time. Plakali su. Dakle, potok suza što je navro iz Lotinih očiju dao oduška njezinu zgrčenom licu prekine Werthera u čitanju. I oni su bili oboje ganuti i tad su se poljubili.
Usnice i oči Werterove gorjele su na Lotinoj ruci, nju su proželi srsi. Ovo sve nama piše naš izdavač, odnosno pripovjedač u trećem licu. Uzdahnula je, ne bi li došla k sebi, te ga uz jecaj zamoli da nastavi, molila ga je glasom nalik onome s neba, kao nastavi još čitati i tako dalje. I tu su se oni nakon tog drugog čitanja poljubili i ona kaže: Wertere, rezaviće ona pribranim tonom najplemenitijeg osjećaja, i zapravo mu je rekla moraš otići. Ona je pobjegla u drugu sobu, on je još ostao i tad je otišao od nje i to je bio njihov zadnji susret. Vratio se svojoj kući, sve je spremio što je trebao, opisuje se kako je papire uništio, zaklamao što je trebao, sortirao, zapalio one koji mu više ne trebaju. Oko 11 sati Werter je svoga slugu pitao je se Albert vratio. Albert se vratio i on je poslao slugu kod Alberta i Lotte da posudi pištolje, jer da im poruči da on ide na put. Sluga dolazi Albertu i kaže da ga šalje Werter i da moli pištolje jer on sutra ide na put. Lotte je slutila da to baš nije put i uglavnom momak se s pištoljima vratio Werteru i rekao da je Lotta dala te pištolje, da je skinula se za onog zida. Njemu je to bilo još ljepše. Kaže, ti si dirala te pištolje prije mene i tako. I uglavnom on još će večerati. Kaže, poslao je po kruh i vino, pošalje ga na objete, sam sjedne za stol i tad je pisao. I uglavnom on je napisao sve što je imao i što je planirao. I poslije 11 sati, tako rekonstruira naš izdavač, poslije 11 sati on je zapravo odjenuo se u odjeću u kojoj je prvi puta upoznao Lotu, imao je žuti prsluk i plavi frak. Kaže, u ovoj odjeći Lotte želim biti pokopan, ti si je dodirnula, posvetila i tvog sam oca zato molio, moja duša lebdi nad ljesom i tako dalje. Zbogom, Lotte, zbogom. Nabijeni su pištolje, otkucava 12 sati. Kaže, neki je susjed vidio odbljesak puščanog praha i čuo odjek hica, no kako je sve ostalo mirno, nije se više na to osvrtao. Ujutro oko 6 sluga je sa svjetiljkom stupio u sobu, našao je svoga gospodara uz pištolj i krv. Još je bio živ Werter, Lotte je izgubila svijest, kad su je javili srušila se pred Albertom, liječnik je stigao, pucao iznad desnog oka i bio je mrtav, bio je odjeven, dakle čizme, plavi frak sa žutim prslukom. Dojurila su Lotina braća koja su ga obožavala, plakala su. Od vina je popio samo čašu, na pultu Emilija Galotti, knjiga je bila rasklopljena, Albert je bio u šoku, Lotta bojali su se za njezin život i uglavnom na kraju, kaže, umro je u 12 sati opodne, znači bio je živ još do 12. Noću oko 11 sati dao ga je pokopati na mjesto koje je sam odabrao između 2 lipa, je rekao da ga pokopaju. Kaže, na groblju su 2 lipe skroz na kraju groblja i tamo je želio biti pokopan. Starac je sa sinovima išao za ljesom, Albert nije mogao. Bojali su se za Lotin život, obrtnici su ga nosili. Nijedan ga svećenik nije ispratio. Naime, tada je vrijedilo pravilo da se samoubojice ne mogu imati svećenika na pokopu, ne mogu imati taj obred. Tako da je on zapravo pokopan na kraju groblja bez obreda. Ispratili su ga njegovi najbolji prijatelji i ovi koje je toliko volio zapravo nisu mogli jer im je priuštio, rekli bismo slobodno, nekakvu veliku bol. Evo, i to je zapravo kraj romana. Tragičan kraj. Vrlo. Šteta, ali eto i to je romantizam. To je romantizam i njemu je smrt zapravo bila jedini izlaz. I to je isto jedno od taj eskapizam o kojemu smo već govorili i smrti koja je način kako se rješavaju nekakvi problemi. Šteta, jer prvi dio romana je bio puno optimističniji i on sam je imao puno bolje rečenice kojima je pokazivao da može naći smirenje, ali očito njegov duh, njegova strast, njegov karakter nije njemu dopuštao da nađete i neke takve izlaze. Dakle, šteta, ali evo, mi razgovaramo o književnom dijelu, o Werteru, o jednom vrlo zanimljivom književnom liku i kroz njegov lik mi možemo dobiti sliku onoga vremena i ljudi. I to smo, ja mislim, čitajući ovako, izdvajajući neke dijelove, vidjeli da je to bio vrlo i pristojan nekakav svijet. I malo je grub,
ali zapravo sve je bilo dosta idilično. Ili je romantizam to nama prikazao. Ali likova zanimljivih ima još, svakako malo ćemo Apsolutno. o likovima više onda u idućoj epizodi. Tako je, o likovima To je to za malo ovo. i o temama I o temama za eseje. esej. Tako je. Hvala vam lijepa. Molim. Evo, dragi naši, bilo je to sve za ovu epizodu. Do iduće. Pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec. Ne zaboravite YouTube, TikTok, pratite nas, gledajte nas, informirajte se i pripremajte se za maturu. Pozdrav svima. Pozdrav.